Nikada ranije nisu patrijarsi pozivali na dovođenje pape u pravoslavne zemlje što se tiče Rusije. Lažni patrijarh i sluga Antihrista Vartolomej sada je otvoreno pozivao na ovo. Otpadnik patrijarh Kiril se u Moskovskoj patrijarši proglašava papom koga bi svi trebalo da slušaju i bespogovorno da slušaju njegova naređenja. Uništeno je jedinstvo u pravoslavnoj crkvi. Jeretička episkopija i delimično sveštenstvo u stvari su proglašeni kastama, nižim slojima, kao što su to bili fariseji i književnici prije 2000 godina. Događa se apokaliptička transformacija pravoslavne crkve i nemoguće je da je ne primetimo. Poglavar Varnava rekao je da pravoslavci treba da promenu nauku crkve, to jeste da promene eksologiju. Pravoslavni hrišćani treba da poštuju samokritiku. Poglavar Varnava ima zadatak da obezbedi jedinstvo pravoslavlja, čiji je vrhunac nazvao pripremu sazivanjem sabora na Kritu 2016. godine. Prema njegovom mišljenju, Kritski sabor je istakao pravoslavlje koje gleda u budućnost i ne pasivno i ne nostalgično podsjeća na prošlost. Iste one crkve koje su odbile da učestvuju na saboru, istorija će im suditi. Mi pravoslavci moramo da poštujemo samokritiku ako ne želimo da postanemo federacija protestantskih crkava. Prema Vartolomeju problem jedinstva može se riješiti ako se prepozna da u pravoslavnoj crkvi postoji episkop koji je viši od ostalih episkopa i ima isključivu moć.